Osoba potroši 7 sati dnevno čitajući o nekoj temi koja je jako zanima i 4 godine da može postati među top 1% znanstvenika u tom, mislim, ili eksperata u tom području. Ja ne samo da sam čitao, nego sam to i radio, živio sam to, bavio sam se s tim. Vi ste vrlo specifična osoba. Moram priznati da ja u ovih 18 godina koliko se pripremam za emisiju nikad nisam imao slučaj da neko toliko vremena, a vi ste na tome inzistirali, odvoji za mene. Dakle, ovaj tjedan smo se družili, ako se ne varam, jedno 6 sati. Prvo ste inzistirali da najmanje 3 sata provedemo u vašoj tvornici, nakon toga smo još 3 sata divanili o svemu i svačemu. Što želim reći, odnosno moje pitanje, a ja znam odgovor na njega, koliko vi radite? Dakle, ovdje ste rekli 7 sati ako čitaš štivo koje ti zanima, bit ćeš među 1%. Taj dan kad smo se našli prvi dan u ponedjeljak ili utorak, vi ste rekli da ste došli u 3 ujutro u tvornicu i odlazite negdje oko 11 sati navečer. Koliko radite? Osim kad spavam i kenjam, ostalo radim. To je poduzetnik kad se počne baviti nečemu ovakvim moramo biti jasno da se svega ostalo mora odreći u životu i jednostavno raditi na svojoj viziji i tako dalje. Meni ovaj poslovni dan izgleda da 8 ujutro dođem u firmu, do 6 popodne imam sastanke, obično interne i eksterne, do 10 sati sam u firmi, idem doma na večeru i dok mogu gledati, radim na laptopu doma. I ne znam, oko 1 sat legnem i 7 ujutro se dižem i tako dalje. I od tih maksimalno iskorišteno vrijeme, ja opet ne stignem sve odraditi. Vikend moram nadoknađivati ono što nisam stigao, one najvažnije stvari koje nisam stigao tokom tjedna, ali i opet ne stignem ni pol toga što bi trebao. Znači, ne da nemaš slobodnog vremena, nego da svo svoje vrijeme iskoristiš za rad, opet nemaš dovoljno vremena za napraviti to što trebaš.